ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana niko kwikora kwanyu kwiye kandi mwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka n'ibyo byiza bishima kandi bitunganye rwose. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndanezerewe cyane tugu umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho kandi namwe ndabakiriye ngo mwegere n'Imana mushoboye. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Muri ibyo twari turimo kuganira na Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushize aho twari kumwe n'ababwiye imirimo itanu y'umukristo azakora kandi buri murimo wese ukaba ufite icyo ufasha umuntu. Muri iyo mirimo itanu noneho ndavuga umwe uwa mbere uvuga ngo ni hejuru yo gusoma ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akunda gusoma ijambo ry'Imana, iyo umuntu akunda gusoma ijambo ry'Imana, inyungu azayivanamwo ni nyinshi, ariko zimwe muri izo nyungu hamwe n'inyungu zo kuba ngo azakomera agakura. Haleluya. Azakura akaba mujana. Paulo yabwiye Abakorinto arabwira ubwo yaramaze kuva i Korinto agiye gusigara haduka abandi bigisha b'ibinyoma, kandi abo bigisha b'ibinyoma ngo bazagenda bakuri inyigisho ko bamaze kwigisha kubera kuko bari abayoboke intumwa z'ikigoma na Sikunda Afrodito ngo batangira kwigisha bagira ko Jean Paul yakoze ari ibinyoma. Paulo amaze kubimenyera bandikira. Haleluya. Kubera ko izo nyigisho zatumye zitera amacakubiri n'itorero ry'i Korinto. Itorero ry'i Korinto batumye batangira kuvuga ngo turi aba Kefa, abandi ngo turi aba Paulo, abandi ngo turi aba Apolo, abandi ngo turi aba Kristo. Amen. Paulo abimenye mu bisubizo byabo ibibazo byabo bafite byabandikiye yabahaye ibisubizo by'amagambo 9. Arabwira ngo turi umwana muto ngo nateze nigira nk'umwana muto, ariko maze gukura uwo muzugana ngo maze gukura kwa muzugana mwana ushinga. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Cyatumye abagabo bakera bageze basenga bagashomera Imana. Icyatumye navuze mumva ngo ba Mose na ba Eliya bari abantu bari baramenye ijambo ry'Imana, begera Imana bashaka Imana n'umutima wayo. Yigeze kubwira Imana Mose aramubwira ngo Mana ngunyereke ubwiza bwawe kugira ngo ndusheho kukumenya. Imana iramubwira ngo Mose nta musubona kwawe ko. Haleluya. Amen. Ariko ngo wagize umugisha kumenya izina muzonyuza kugira neza kwaje imbere yawe ugende hantu hariho ahantu mupfi bwaje yitwa muri kutana. Amen. Uzahagarare ngo naje zanyuza neza kugira kwaje imbere yawe. Hari mupfi bwacu baraye Imana ituye, hari aho mufosana Imana. Haleluya. Kandi aho ndahandi ni kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe buye n'andi Petero yanditse aravuga ngo mwiyamurishe isari ryose no gusoranya n'urugambo ngo kugira ngo mbere nk'impinja zivuse vuba nifuza amata y'umwuka adafunguye ngo azabakuzabeze ngo bakize. Avuga neza ijambo ryiza rinezeza aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza gusogongera mu Kinyarwanda n'ukuramo. Amen. Bwana sifiwe sana. Niba mwarasogongeye mukumva Yesu aryoshye muri munegere niwe buyezima ryazo n'abantu ngo kumana ryabaye byo gukira gute ikomeza ifu ifu niba base no kubona ukurabura bagara kurabura bakira gute bakabita, ariko yarinze ngo nisi Bwana sifiwe sana. Arimo mkora na cheza ukiona na cheka sitama kama nilivyokuwa na akili hapo nimeonja utamu wa Yesu. Haleluya. Mkiona na ruka mkiona naomba yekimeringa za kwa makuru ngo twiga bingaka yuvira data watu yaraza arambira ngo sika akubizima umugabo ungana ntawe tugirana bahungu bakundana uzuza wiga n'umukobwa n'umuhungu wo kurasimbuka umugabo ungana nkawe wasize utaye uvuye utaye umugore n'abana none uje kwiga uzotsindwe kandi data watu kandi zari impuzu n'umugaya zari impuzu akipe. Amen. Preso yambwiye nawe
kuko agazabona akabona kubera atazibanga Bwana sifiwe sana. Impamvu abantu benshi bananiwe no kuba bavuga amabanga yaho azahurira n'Imana. Yarazibanga byaje ko bagahura n'Imana kubera kuko buri mugoroba bose baremwe n'Imana. Twaragemo abantu bazi gufira hamito muri munyamyanda twagira icyumba twazo gusenga. Buri mugoroba baremwe n'Imana bose ariko ntiyarabizi kandi twagira n'icyo kuza kwiga ariko yari gutangaza umunsi ntinda mama gushika mu wiwe ndavuga ati muze burya rwose ntabwo twarabadereka wagira igihe cyo kwiga tukagira n'igihe cyo gusenga abandi bazafatwa bamara gufatwa bakaba bavuga ngo none ngo nuko abandi gusaba bagasenga gusa mu mutima naho uzori biriya ngo udakora atakaje n'udakora se uzabaho gute. Hari igihe cyo gusenga hari igihe cyo gukora. Wanasifiwe. Haleluya. Haleluya. Bamwe abagaburiga bose ndagira ngo babone igisubizo narakibonye kabisa aho ujya gusubiza twe kuzuba umukoro kwitete ariko Imana ishimwe kuko yakweretse. Petero yavuga niba mwarasomongeye mukamenya kugira neza n'umwegere. Wanasifiwe sana. Ayo ni magambo iyo mwe banashishikaje abantu muze gukunda ijambo ry'Imana musome ijambo ry'Imana muritekereze ijambo ry'Imana uyu munsi wa none nifuza ko tuganira ijambo Bibiliya yavuze ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ijambo rya mbere mube ibitambo bizima cya kabiri zera icya gatatu bishimwe n'Imana uko niko kwikorera kwanyu gute ukwiriye Imana ifore. Amen. Wanasifiwe. Haleluya. Ubice muri igice cya 12 zishinga ku gice cya 15 n'umurongo wa 13 havuga teme yaho nkuru ivuga hejuru y'imibereho ikwiriye umukristo hari imibereho ikwiriye umukristo hari ibintu uzavuga ku muntu ukavuga uyu muntu we cyangwa Amen. Wanasifiwe sana. Haleluya. Wasanga umuntu ucuruza ifu ukamusanga amavuta uvuga Wanasifiwe sana. Haleluya. Ugasanga umuntu wari uzi sinzi agatunze wenda akavanga umusiko akaza akora ibingibi umusiko yakishijwe ari mu ikarisa ariko nyuma yaho ukaza kumusanga mu bindi bintu ariko teme y'iki gice cya 15 iravuga ngo ni imibereho myiza ikwiriye abakristo cyangwa imibereho y'abakristo ni ukuvuga ngo abakristo hari izo bagenewe hari uko bagomba kugenda hari uko bazavuga hari uko bazakora. Amen. Umukristo siniyinga ngo tuzine bitwara kuzina ngene usohoka usange bwashira barabwo gazina twibisiye tunamahura aratubwira ngo arabwiriza ngo yigisha ijuru umukristo umeze kuko yitwa Wanasifiwe. Umukristo umeze kuko yitwa umukristo ibizavuga bihanye ko ari umukristo ingendo y'ibihanye ko ari umukristo imyitare y'ibihanye ko ari umukristo uri musanza muri matiriyo Kisumu aza umukristo wamusangira Nairobi mujyi ni na gatano atari niyinga agasanga umukristo nukuvuga ngo ni umukristo ibibazo umukristo. Haleluya. Afite imibereho kwigiza gute imukwiye. Wanasifiwe. Imana cha haleluya. 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 Izavuga bisa n'izakora iyo usanga ufite protector uzumubona mu Kristo Yesu amuzamo Yesu akwese atanga Bwana sifiwe sana. Mu gice cya 5 cya Tumeza bwa Matayo yavuze abahirwa bari hano bahirwa n'ibiti bafite ibiti biboneye kuko bari bazabana Imana hanyuma ngo bakiranura kuko ariko bazajya gute bazaruka Imana wagera ku gice cya 13 mu gitondo bagisomye haravuga ngo turi umunyu w'isi mbese umunyu ukayuka uzongera ubyeshwe n'iki aravuga ngo turi umucyo w'isi. Haleluya. Wanasifiwe sana. Ngo ndetse turi n'umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi utabasha mukisi utazayi. Haleluya. Uzubura mwibarabana ukamenya ko ari umukristo yavuga ukamenya ko ari umukristo. Haleluya. Yatanga n'inama ukamenya ko ari iki hari umuntu uza kubwira ngo yewe ufite
none wongera akavuga ati ajeno no mubwira akamusomera kwisibaza uwo musomera amusomera uzumvira ngo ubige barasifiwe mugire umwete kubana n'abantu bose amahoro ngo nuwo kwezwa kugutejeje atazabona umwami Imana Dio bitanze inama n'umukirisitu haleluya muri karate n'umukirisitu atatambuka ukabona umukirisitu nose barasifiwe sana haleluya amina utakaza ngo n'umuyumbe aho haleluya wasohoka hanze ugasanga afite ukuntu yambaye ukayoberwa uko hari umuyumbe uko yambaye n'uwaraye mu kabare barasa wahura ku muhanda wamaye gutandukanye barasifuwe sana atukuzwe haleluya abo bizo twari kumwe n'ababwiye mwizerwa n'abakristo bageze mu isoko y'imburanwa amen mwizerwa n'abakristo bashyitse mu isoko y'imburanwa naho mwizerwa yaguye mu ifungiwe havuka mu zirigi aya magambo atatu batandukanyije n'abari bari mu isoko y'imburanwa barasifuwe sana ijambo rya mbere n'abakristo mu isoko ingendo yabo ngo yari itandukanye n'abari mu isoko ngo abantu bari mu isoko bafite ko barabona ku bantu barabatambuka ko batamukunda bafite ingendo yabo ntiguye n'izayo icya kabiri ngo imyambaro yabo bari bambaye tuyari ihwanye n'iyabo bari bambaye banasifiwe haleluya ukristo se yambara akikwiza akambara neza banasifiwe sana haleluya haleluya ntabwo mukristo zo muzawambara basura igera hejuru tawo urya arayishushanya abakristo barasifiwe sana haleluya ngo bari bambaye imyambaro ngo bazabareba bakabona ko idasa niyabo ijambo rya gatatu ngo iyi mvugo ya mkundu bazabona barasifiwe sana ngo barabegera baravuga ngo se kandi ngo baza bagenda bararanye gusa mukristo namwizerwa mu isoko ngo ntibaza bareba ngo bari bararanye ngo barabegera ati mwende ko mwararanye nta kintu cyabashimishije muri isoko akabashima mukristo namwizerwa barasifiwe mwizerwa barabwira ngo se ikintu twagura dufite tuba dutanga ikintu twagura muri kino gihe ni ukuri ijambo ry'Imana ngo ukuri ntugire gute ntugurane ni ukuri hari icyo cyasara cyo mubona mu isoko abanyesoko bagera gute barakibuka ngo barakomeza kurarana ngo maze kurarana ngo bahimbaga w'ibyo ngiyo bahimbira inama ngo bakajya kuvuga ngo niyo batirimaga biciye mwizerwa arahagwa ariko muri bw'ivu bya mwizerwa ava mu byiringiro niyo wakomeje mu bw'isi tugoza w'igishitiro imibereho ya gikristo ukeneye imibereho ya gikristo mu yandi magambo barasifiwe sana kozi w'Imana akunda cyane ndazadangiza muze wenda namukunda Zakarias yaravuze ngo les paroles amina ngo les actes sont plus éloquents que les paroles zasubira les actes sont plus éloquents que les paroles ibikorwa biza bivuga cyane kuruta amagambo kandi abantu duturanye tubohindurwa n'izo tuvuga abantu duturanye bazohindurwa n'ingeso uko twitwara ingeso yacu barasifiwe sana barasifiwe ngo mutange imibiri yanyu n'ibitambo bizima bishimwe n'Imana kandi byera arizo bikwiriye gukora Imana bagera ku gice cya kabiri haleluya abamama mwe kwishushanya n'iki gihe ndavuga mukenge ndavuga ko iki gihe nimara umwanya zo kuvuga ku nyungu zo guhinduka ariko nitabona umwanya n'imitima misha igite kirimo amagambo kirimo ab'iki gihe kikabamwo guhinduka kikabamwo imitima misha ayo magambo sinabona umwanya kwivuga ndavuga hejuru y'ab'iki gihe gusa bukeya kubona no nibiba ngombwa kubona no guhinduka ab'imitima misha tuzamukeneye ngafasha amakasha gusoma fasha kumve muri izo mikrofone wumva ko iki gihe ukuntu bameze abo tutagomba kwishushanya nabo abo barongeza ngo don't copy haleluya don't copy ne vous transforme pas ne gari vous transforme pas Timothée kwa Efeso ni ibice bitatu n'umurongo wa Timothée wa mbere ibice bitatu n'umurongo wa mbere n'ubu ukunda biki gihe tutagomba kwishushanya nabo ukuntu wateye abiki gihe ukuntu wateye uwumve nawe utegere nawe niba warimo uhinduka ibice bitatu abaza bumva ijambo ry'Imana bakasiba matwi yabo ntibazabona Yerusalemu
cy'igihugu gishya biyamashije umaze kuzagituramo nikusebwa nikusawa imana nyiracyo. Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa mbere ukumva bivuga biki haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha k'ibikurimo kuko abantu bazaba bikunda umva ishusho yabo y'abantu b'icyo gikorwa ariko igihe rero biriya zo gutwishanya nabo ijambo rya mbere ngo bazaba bikunda bakunda impia ngo bazaba bakunda ifaranga barasizwe sana amen faranga sale tobubi mitima mingi usane kubera gukunda ifaranga arakwisubwira bari kuzishakira ahantu hose hashoboka niba ari mu buraya bakazishaka niba ari mu bujura bakazishaka niba ari mu kubesha bakazishaka ahantu hose kubera gukunda ibi ariko Pawulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo iyo kukubaha Imana kuvanze n'umutima unyuzwe ngo bizana n'umubiri gusa wirira ifaranga ngo kuko ari umuzi w'ibibi amen barasusuye ngo bazaba bakunda impira abikiki niyo twatuvuga we kwishushanya n'abikiki umufundo w'igihe bateye yego birarira ngo bazaba birarira barasusuye sa nijoro nabwira abo twatwije mu nabwiye kuko bambaye no gushika haranze bamusanga k'abakobwa gatanga abagenda bagenda bataki uzabanga bagenda iyo bamaze gutwara agashaka kose cyangwa pasiteri kwitondera yabuze cyangwa batakavuga akaba yumva yakomeye kazamagenda tiyise amaguru hasi ya neza uri amakuru uzo witezije barasitsosa kandi isisije none nuko udasobanuka umunsi usosobanuka kuko ndati uzotishoba amen uzomereka abandi sigiti umusumu ukazamukuvura igitangaza nuko utasobanuka igihugu barasitsosa saburi yavuga ngo nubwo isi babona bagenda bose ngo bose nubwo bagenda ukitwa barakomeye ngo ariko ni umukungu kandi bose ni umuntu amen wagiwe tu walikuwa wenye sume sasa ni marehemu wagiwe tu walikuwa makatili na wenye sura nzuri sasa ni marehemu usasale rangi kuvali Yesu usakoka kali Yesu kuvali usabagore n'abagabo bandi bari Yesu usa kusimu usirangata amadi problema de ejo ndagiye twage kwa Mungu nage na Kristo shike sana ngo docteur professeur arajya docteur professeur uzi docteur professeur iyo umuntu afite doctora na professeur aba yararenza akabande kubukenya amen iyo umuntu afite professora akagira doctora ni umuntu warenze ubukene muri isi physio amen iyo bamusaba bigeje cyose nahageze ariko mwari mwabuze kwigisha iyo zatuga barabari wange bagasabaza none yazambaye costume y'icyatsi akazafite kwatiri y'icyatsi yazambaye costume y'umutuku akazafite kwatiri y'umutuku kubera amafaranga afite abageni ariko bose mu kuzimu amen basaba birarira uzushisa makewe uzushisa makewe amakuru yawe wange wetu walikuwa wenye sura nzuri sasa ni marehemu ariko niki gihe kime kibaranga ngo bazabarangwa no kwirare n'ubwibone bazi mu barakomeye wenda bubiya byo kuzubatera iki umugongo uzuba kumva komeza bibona ngo komeza batukana batukana ariko yego kubona sivyo sana kama soka muzi mukicho mubana muri pro kuketo akazama mikuru umwana ngo pfu sinumva imana babaye kuruta amen bwana sivyo sana haleluya bwana sivyo ntaho bibiri ivuga ngo uzotuka umwana bibiri ivuga ngo uzokutuka umwana Kristo uzafata ngo ariko ntaho bibiri ivuga kutuka umwana ntaho bibiri ivuga ntaho bibiri ivuga kutuka umwana ariko uvuga umwana tukamurinda ingoro niko bitaka abakozi bafatanya mukubita neza tokufite ubugome no kumukosora ariko ntawe bivuga uzutuka umwana ariko umwana yaje umusore ngo wandike yewe ngo yamara niyiga akaza guterana ngo n'umukristo ariki bazaba tuka
batumvira ababyeyi babo. Aha ni umufina. Aha. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Andu turumuje ko ababyeyi mwe n'umwe w'intambara tabaruzi. Akavugana n'ababa. Naho ya bamwe kuvuga. Bwana sifiwe sana. Mama wawe yaragutwite ufite muri munda urusoro ukwezi kumwe. Ukwa kabiri tabakurusa. Yarashikiye shaka gukura mu itekayivamo. Urasufite. Umaze kuvuka umwana w'uruhinja tuzi woturumbe ukarujya utori cyo kwita wotori ifuka y'umwa tuzi ubwenge akabikurinda akakugaburira ukageza utambuka kugenda akakwigisha gutambuka. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yatekse twaze twiga kera moka muri Gifaransa. Akoma mbere. None yuko biyufite. Bwana sifiwe sana. Akakwigisha kugenda. Wamara kumenya kugenda usigaye wigenda muri kinyozi ukabona ibihumbi bitanu byose kubwira ko murebera ku gitugu. Uko nungenge kabadayimoni. Nungenge biki? Yarafite uburenganzira bwo kukwica ukagomba kugenda. Kubera ariko wewe ukazongeza sokamwe. Abiki ngo bazaba tumvira ababyeyi. Bigaruka. Bisahari byarusha. Yekota. Komeza. Indashima Tuoshima. Komeza. batarabe Tubasabana. badakunda n'abana. Bahagaze kwagaranga. Amen. Tubasabana ikirabe. Arabe. Jambo ry'Imana zavuga Petero yaranditse arabikaza ngo muwabera ngo kuko niye bahamagaye n'iki ari. Ariko abantu b'Imperu babandi bire yavuga ngo gushengiramo ngo bazahora atarabera. Wanajua kuomba Mungu na kusengenya. Wanajua kusema kuruka na kusambana. Posso fazer isso? Pasada você? Pasada. Imana tuwabere kusengenya muzo. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Nukuko ngibintu zose bazana gute? Bazana bifana so. Bwana nguzo batariki mu mugongo. Wenda. Amen. Amen. Badakunda n'ababo. Tibazabakunda nabo. Batuzura. Ngo ite Bwana sifiwe sana. Iri jambo ryaratangaje. Sinabonye umwanya wo kugenda gusobanura ijambo amagambo yose yose agiye kusomye mu commentaire bazagenda bisobanura. Sinabonye umwanya. Ariko Bwana sifiwe sana. Haleluya. Batagira ngo batuzura. Mu Kristo kiwe. Mu Kristo katiyo kuzura. Akafa mu kwa gatanu akabana akayegera. Mutima uraza mufata atamahure. Umva kandi mu kwezi kwa karindwi ukuva muri katiye ngo runaka babonye yasinze. Ngo murabizi ngo runaka ngo bazo ngo yasinze. Akihangana kwezi kwa karindwi akihangana kwezi k'umunani akabavuga ngo akayegera akabakasha. Agatanga mu kwa 18 byo no yarangiye. Tagi hazuzura tagi hazabara amaze mu rugendo rw'ukabiri. Benda ubanga yoba so gute Bwana sifiwe. Hali singa bantu biganje mutima gwawe usiku ghafla ndani mukagendana usilagaliza abafumbiko twaso basije batubyala kushinda banayigerere nyandi mukagendana Yeke mundeke nikuziro mwira Yesu mukubanihije oyo mwira ndayimuga Hayo mefarango tagatola kerumenya masoma gakano nabana gatako bamwiguruwe ukanyuma wakongwa utayemera Yesu yemwira mwisha mukagendana na mushira Agabona kiruwa muti Magoro tagabona kiruwa muti Amen. Timo kuzu. Amen. Shimuriwo timuzuye. Tasa maramaza mu rugendo bikanya kavuta. Uzavuga amagambo sidoga mbere n'uvuga nyakavuta bigira amagambo agera kuri arinda y'Imana. Nyakavuta atasi cyo kinyamurenge n'urufu rugira amagambo arindwa zaruranga hejuru k'isu mufukufu. Ijambo rya mbere ngo tururamaramaza mu rugendo rwa abakira urukundo rwarawo. Uzarugendo rwa mu rugendo rwa Nana Kristo bataza musono asaka ko se Kristo no na Kristo Tio hamaramaza
akaba umunyamatiku, yagera mu banyamagambo akaba umunyamagambo, bagera mu bagambanyi akaba umugambanyi, yagera mu basambanyi akaba umusambanyi, yagera mu bamwe akaba mumu. Ni ukuvuga ngo atanamaraza mu rugendo adasa n'ahageze. Bene umukirisitu bibiliya zose twatera tutugishina. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivyo tiruzano hindukira baza kureba nyine. Amaso umutwe wawe uzunguruka. Amen. Amen. Iyo ruhagaze amaso yawe, iyo ruhano reba iyi ngirufu. Urabona muhindukiza umutwe amaso akazareba iya kandi utahinduka. Ababonye ko barangiza. Jena bigeze. Turimo hindukira ngo tebe. Ibyo shaka no gusohoka hindura amaso gusa ukareba iri. Nukuvuga ngo amaso yawe batuzura aharareba ahantu hose. Ntabwo shakira mu mukizira kibi. Ta shakira. Niba baguzura ngo yanditse urabugabo Gilbert umunyamahoro yaravuze ngo iyo umuntu afite vision umuntu afite ndafite. Tanyera ufite. Tana kejo habazaza ufite. Ariko Kristo ahora nuko bipande bishuke bibe mutegete mu mukristo basifiwe sana. Haleluya. Kwigeza kuza gutanga. Tubimana ari afite ngo tugasawo. Utubara gusikalandi batora aratora ongera ngaho jewe sino kwara. Posa kuroka abantu kwa roke. Naje nije mu. Itoke pusi kwa yaje kandi ya pusi kwa yaje. Yashi. Sanga pusi kwa ishaka kwa tigande pale. Kwa naje pusi kwa yo. Nunda swara kwa nihuzo kwa pusi kwa naje. Zoga ni zingine kama sana. Yari zake. Mwasoke yanze no kukutungia. Ngoyo urani wasahu nyingine. Bane ndio ukali ukamata. Sige kati ngine. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Tila alistoki he. Tila sawamu uswawe. Takumara masa. Namara maze gukurikira Yesu. Uzagondetse no mu rupfu sinzamuka. Awingiti tukiza Yesu. Zose zamuvaho. Zamuna bana. Zamuriza Yesu. Imufite Yesu ndakizamuka. Binatufahira. Amen. Alikigihe. Bazaba tusura we. Tuzaba tusura maje we. Getaruja. Babesherana. Ngo basabesherana bakamahinda inyoma bigahimba kavuga. Batirinda. Batirinda bana sifiwe. Bakomera batagabuse. Batirinda. Uziko runaka ni umusizi. Ariko ukabishuti yawe. Eza akagukura akakuru. Eza ukazisanga usigaye nawe usinda. Uziko runaka ni umusambanya yazwi. Tumwamwirinda ugenda ukoresha zose n'ugenda umusambanyi. Abantu b'iperu kandi nizo rimeze wo. Imana itore cyane. Abantu b'ini. Papa Petero yanditse ijambo ryiza ijambo ingeso za Kristo. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5. Yaravuze ngo dore ingeso za Kristo ziragaragara n'izi. Ingeso za Kristo ziragaragara n'izihe n'isi. Yabavuga ngo Bwana asifiwe sana. Ngibi mbaza itumugira umwete wose. Kwizera ukongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza uzongeraho kumenya ijambo ry'Imana. Kumenya ijambo ry'Imana ukongeraho kwihangana ukongeraho kwirinda ukongeraho kubaha Imana ukongeraho ukunda Imana ukongeraho urukundo rwongeraho kukubemerera. Ngo niba izo n'Imana kugira muri wowe ngo bizatuma utaba umunyabute n'ingumba kuza kubemerera Imana. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sifiwe. Ondi magana mereka zatore. Izo ni kugira muri wowe bizatuma utaba umunyabute cyangwa umujyi n'ingumba kuza kumenya Imana irabute. Abantu batakirinda. Tugenda hari no kusenya. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amusogenda. Hallelujah. Leti ngiru turazaza turimo amaduresha. Turminge izo sibizo izo nini gisoza. Rero bundi barimo soma. Bwana sifiwe sana. Tabutu mugabo wanditse hejuru ya that's a divorce na mariage. Ngo bale agera hangavuga hejuru ya divorce. Aravuga ngo
ngo 80% za divorce ziriho byose jambo rya mbere ngo ziterwa ngo no kutubaha. Amen. Umuntu uyuhide umugore tuyubaha umugabo, umugore umugabo ugiye kutubaha umugabo bose bakubaka mutu yose namo bakamatanga ngo jewe nanga kubanaga uzari gutangira kumva gutangira bahangahanga muje wengiranye aka ngo ndahimwe akora abantu ko bayemuze yo babareza n'uko basa ngo jewe nyana naka ngo ndende yo kumusara naka ngo umugabo wanje wisezerano ngo ntakizadutandukanye ngure fu iya musebo Yesu nagaro nyuma y'amezi atandatu arindwi ngo turasaba divorce nandikitagido imana singere wanyu siyo kukinisha imana singere watu ngo tukinisha kandi bakongeraho ng'imana izabura guta dufite akenda gakomeye akumenya imana twarimenye. Amina. Bene seke babagira ikibazo barahungu barindwi basekewa wa mutanzi wa Israel muzakozwe n'intumu ngo bagira ikibazo kinini cyageze kibaraga ngo bari baramenye ibizima kumenya ibizima no kumenya imana no kumenya imana biratandukanye. Haleluya. Imana cyubahiro neza ese ko nazo gusikita kandi n'ubwenge mana sifosa. Haleluya. Genda nanjye bagira urugomo bagira urugomo badakunda ibyiza pindi bakontra sikse banani diskadage wa musi nijoro amfari zose bizoguruka. Amen. Bwana sifosa. Amen. Somo kurubaruzi Zerasano. Zaganga bose babiza bose. Bwana sifosa. Nari kusengo yari inzara ngo tuvashanje zose bizohinduka. Amen. Bose bazaje bitazohinduka ngo ukuye bayembesire siziko nakiko. Dede besire. Umurishikoro. Reka bwana sifosa. Reka nabwiye sikoro para ngo ngweno mutafisi. Sikoro abayembesire baba hagati ya 70 na 50 nukuvuga ngo si ibifungu zinani z'amayibyo ibyo kuko abembesire bakubwira n'abayibyo izi byo niba abandi batari ibyo bihoba inkono za embesire niba abandi batuyari kwituza embesire ntashobora kurangiza segonderi embesire ngo ridesordone mu buzima bwiwe embesire abagakate gisize muranga sizo ntazikamba sinatwigisha kurusha natwigisha muri Amen. Bwana sifosa. Haleluya. Uzamubwira kuko ahagiye hose n'umunyakavuyo ari umutoza kumvikana none bazabashesha n'uyu ejo gashesha n'undi ejo gashesha urakiye mbese ngengezi ubwo ni sijabo kandi ndetse ndabari ko twikemani ibyaha abizo kujura ibiranga abantu kaba kuri ko abantu baba bazakoza kujura kugira bakira umuntu witwa ni koleri urazo koleri n'umunyayivubu n'umuhubuzi n'umutwitare koleri umuntu kolerike n'ufata ibisoza azabe yo kwamara nyuma yaho kubabarira ngo n'umunyene umuntu udakontorora kolerike ibibazo bimwe mura ntaza kontorora wiwe taza kontorora wiwe ibi ari gusukwa bakati umuntu atagutema akugama ngamya natanga ngo mumbabarire onana barahu bagambana izigenge tawo mugira inama fiko turavuga abana b'ikigi ko murazo uzabona hagaye ko ndavuga ngo abiki gihe mwe kwishusanya n'abiki gihe mudahanye izigenge tawo mugira inama akavuga ngo hari abantu bazafitekereza hari sabisha bihari sababu yanansanga ngo bwana sifosa yanansanga ngo zose n'ibishaki byatahoze ngo ngizo zitaziteba zikongera zikagaruka tubone mazuri izoteza niba ari nyakingahi n'ubwigarukanga izo zigoza ziteba tarisha bihari bakaza kuja kwivuga cyane imisasi gukora no kwiyogesha za bogi bisazo gatereka twebwe twaje muri katere sisi katere sengero zaja nyaka imayinga ariko abari bo mugire ko ngo rugezo zavuye cyararo kutufata mwana kutucu bazana bazari muri 88 kuko 90 kabiri hali ashizi bago ito kuzanwa usimwage mafuta kwanza sabe leo Amen. Ai kusikaliza kugira umutima bakamya ngo reka wasanje wewe asha tarisha bihari